harchi bai tu khun polanin ka sia harchi bai ka bu chane wena program poi mo tak khopui mason na mi satlia lo sarkar hian kan khopui mason na tu sang te he ngai poi mo he me ma asan chu mason na konga India rang khopui dang te hatur hian chan kan lak angai na sati alan wanga ne mason na zinga kan mamo man mo thlak peralam chu khopuya tan chuan ilon kor tha nei ni in kan fia zirbing na tanga landanin aizol khopuy ringotin in hiera le chauka tui kan banral hi ni tin litar mak da doi somni pariat point paru vel ni in sultani a heng tui te hi willion kor kheng phalowa leya tham ral de utekan nia furalo nia suaya de tam ruat tui alo tla a chung zong chon aizo khupui hnuai lei chung lang hi achia ni ta a chuti lain ni tin hian building ri pui kan sak dal mu breng boxia kan chen khom na khupui hi kum telin der thong tial kela che haulo tura ngai mun rual rem deu te po che ta fo mai ni he ei hi ti dama ni lo chuan aizol pui hian che tara thak zo ala tuar nge yang ti ala om ta le ani chung ko tin te chauka le in hierna tanga tui sok zong te van ro la le in chunga tanga a roma ro tui lo tla te hi leya tham ral mai lova korpui nai bera luan ru thei turen in tin man tur tui luan kor siama mumal taka huai khom tu mane he project hi zo ni khuna chuan aizol khopui hi mun hima kan chan tir le thei kan bei sei ane wena kan soi ho chin hi cho kor pui chin chawala ni a kor peset in tin kok khachu ale peklamate kan la soi ho le zel tura ngai ta ila he project hi district khapui zong zonga na bultan me kan ya project pumpuya tan hian sumngai za to hi kan han chut chin dana chuan Bible sezanga ai hian atlen theilo tok mai ati te ni a chu po so aizol kuya tan chok lane chu wangen na bul tranan saski noya tangin kan ngai thak ang khan cheng Bible seza kali lai don ani to a he project hi mason na tan sarkar project anisatlia lo pa chiat group na thleng theila ka khopui ve ni na project ani shia in contractor te point chan him na gan thok ti ru puturin kange na department atanga bil na po contract na dang ain kan fit view do na kan thik thua chele don ti se lo do ne contractor tan hian estimate as on contractor profit tur hi om sa veka le khem tum lu tuk awanga la thalo le ani turang ni phalo thin hi ramta na poye mema tur tu chu kan zawa in kan ni a storm drain project a hian ani le zuala ka in sa tu chu sum siam na project ani lo kan ruwa betat se ane setiang ni lo tur chuan kan contractor kan basin kan bring top chewa thataka kan thoa mi pui himna ni thei kutling lova kan thoa mi pui te mang khong ni thei ani awangen lung oi nat linga thok ei lo te laka in hiat thiam ram kan tum lem lova lak lo nei po
kan tum lo emetan hian apoi mo berte sukan local council te ma in council huam sunga na te uluk taka lo ena fet taka deal chut taka lo vil turin le sak taka zual ko turin kan ngen chuane eng party sarkar bul tumpo ni se eng party sarkar lak lon tur po ni se storm drain kher hi chu politics bola manglo ila mi puiten ke ma ni himna project ani she in nei tu chan changa actual angalo pen suaka rem chang lo tak ve turin kan ngen tak me ani achan chu project kan han ti sei ze langa nakina chuan ram tereu te kan nei chunga uiluan kor siam angai hun aron hleng dona chunga chuan ka himna tur ani ti hria in karam nei te kha kalo phal ve angai ti zongin kan local council ten ril rumin lo put pui ula in khwale tuite hena lo campaign pui turin kan cha chuani hemi konga trol anga pui te shet ngai puan zarna konga kan media chien te po thanem ngai takin kho puya som bok chuani dene system mumal tak kan nei huna chuan himna ba ka kan khopui te ya fai na lo thiang dim to anga ruwa sur masa alui korabol ro in chek lam liana lo in vor chua thin te hi aziam to beisi ani a henga wanga tlang khileng thin te ko hi aziam ngei beisi ani poka chu wangin tuna kan storm drain program hi krisel na program te po ani telani storm drain project pa ka hian kan ngai khak ta ang khan achung khu kha poi mo em maya kan tuiluan kor lian tam tak hi han khuila two wheeler kal theina ani de u fe maya chu zon veng chung in kal pona tam tak aron pian so tir thayang ti kan beise nge ani heng ba ka hian project lian sang te kan kal pui chho me zel poka ni pui tam the ang per huwa project thale tangkai siam bel zel te kho pui chei moi tur zonga innovative project tuan te kan ram mamo mil tura kan kho puya chen tinuam tur pason na rural sang duan zel te hi UDNP department patso so ane project lian kan boy pui mek lain man tangkai ngal thei composite works steps yam te kan ngai thak ta le kan mut ta khan training wall siam te internal road siam te footpath le tuiluan kor te nau te le na te noi sang tangkai tak ni si te po kan department mo poi mo tak ani angin kan kal pui mek zel po kani heng composite works kan ti te phei hi chu veng chunga mamo a veng nei tu ngei te mo a bol in nai in nei tu ngei te mo in an tho ngai te om thina bangin om ze nei zo kal pui ani nan in kai shwaina guidelines for the implementation of urban composite works under UDNPA department kan duang he ya hem mang hian procurement rules anga min phuar tu deu te po min po fan sak devin all samzo kin ta te kanin pe hei pha alom om kan ti le
quality na tuar lo tu dan bo che si lova at sor tu mi pui tengein ut an thak tam thei dan berle quality nei si tho zoran thei dan ang ber hi sarkar le e department du dan chuani chuti rolin sarkar hoya dan le kalpung fel tak khom te kan ya wangin a thok tur kan ni than te koin sarkar beise na ang takatha an thok tur te man rodik le tha mangzel tur te hun bi ngai poi mo tur te chia choi chung changa po ru in hong taka dan zom tur te in kan in cha ani heng maso na kan tho sang a te hian bial to MLA te bial to corporator councillor local council le VC te kan na te min lo en puya nang ma ni ta na ni ti sia thahem ngai taka min lo tho pui zel turin ka som choni e ka lo me